Koşulgan uakta arçına turgan trapkalары 2 же 3 boluş kerekpi? Ayalыныk özünçö, kүйөөсүнүн özünçö, astına salıngan özünçö, же astına salıngan men ayalı arçıngan geçti bolobу. Kimge kандай geçti? Kimin kандай territoriyası kандай? Den soň Azır degen salfetka degen çıkıp kalan, mına okşogon toluptur. Uşunda başına koyup alasın, işledi veresin kalan. İlip alasın. Düşümde siz menen ata baladay bolup uçuraştım. Al boyunca Ayşe Nevez aytkan rivayatlar gelet. Kaysi bir ayal kişi oşol kүйөөsү менен болгон мамиле ушундай даярдабаса, ал жакшы ayal эмес дегендей мааниде. Төшөк маселеси бул жашоодо өтө мааниге ээ маселе. Ошон үчүн ошого даярданыш керек. Үй таза болуп, үйдөгү жыпар-жыт жакшы болуп, эркек аял калакты бербей турган болуп, балдарды уктатып, бардык ордуна келип, ошол үйдөгү аура, үйдөгү төшөктүн бардыгы